ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯁꯤꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯍꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯠ 4, 5 ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯣꯍꯤꯠ buy an all bet for the 2320 and they spend the 180 rupees on it repairing. If he sell it for the rupees 2400, then what is the loss of percentage haibani? Ngasai ruisina mana lay report 2320 ni but mana repairing tawda 1800 amaga changre adu tadi mana sale tawuje kayano 2400 ta tawrai adu tadi magi loss weba percentage si kayano na higher ga hangbani auji angang ji question ji da hangi ba question ji atai nate but first akoi ni yeng asi mana leiru bachi all the kaya da leiru no hai bachi akoi na ahambada naina bam darkar oi mana leiru ba all bet chi akoi ni yeng asi wasai all bet chi kaya da leiru no na hai badu akoi na yengasi adu itargadi all batch mana lairusi kayano 2320 da lairu 2300 loibre mana repairing ji mu kya da sange ngasagi battery repairing to buda kya sange repairing ai yam tamna angang jing holabani na ko yeng repairing repairing jimana kya sange 180 rupees sange adu itar gisi gi ani je plus tawro ko yengo si plus tawro adu itar di 0 10 3 4 5 2500 sangre mane lairu bane repairing ne ani je punjala ngasai bet chi paisa je kya ko se kya no haim tamda cost of price kya no ai targeti ngasai cost of price kaya no hai taragadi CP ai se kaya no hai taragadi 2500 ma sangre second si jimle mana mu selling yo le selling je kya do sell je mana yo le SP hai raga ye do selling je mana yo le je kaya no sida yo 2400 adu tadi ani je minus toro si ani je minus tok tar gadi 0 0 5 tagi 4 chakadi 1 2 di 0 adu tadi ngasagi loss oiri bachi kaya no na mana ai tar gadi mana 2500 te leiru re semba saba changaga yomna 2400 yole magi loss oiri se kaya no ai tar gadi 100 oire next akoi gana tawra jaw adu tadi si jam tam nei holabani loss ki percentage की फॉर्मूला से पुथो जाओ चीज ये इसमें का तमगे लॉस की परसेंटेज के अनुआई तारगदी लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 है लेट्स लॉस के अनु मान 100 सीपी जी मसाई के अनु सिदा पुलप रिपेयरिंग जावर कांदा 2500 ne ba mai CPC ko 2000 ngasai gi magi repairing je yaw 2500 into 100 si 0 ani je kat taw gro adu itar ga di 25 ne 4 da kat taw di 4 adu ta di magi mangi ba ji kya no hai tar ga di 4% ne answer ji kya sunge hai matam da 4% ne ba angang sini hauji ji mana mangi ba ji sumaina sigi paika je sumai hangi angka ji kar sem tok sinjin di tawi but same loina si sigi stein chida angka je continuously hangi second amam jing si second gi mana hangi ba angka ji kawai hangi ai bedu yeng si ai ni yeng bani second gi da ju sini hangi si sisu ai koina ani rak thong na hot pe yai angang chi ani thong na hot pe yai adubu yam lai bedu karam banana koina phage na du khalla kan do holo ani thong na hot pe yai sida hai bang ko question jina tene
in a exam out of the total in an exam out of the total number of the APR students 93% student pass and 9,275 student fail. High pass to Bugisina percentage the pyramid Aduga fail Vizina Masing in the pyramid. Man pyramid. What is the total number of the student appear in the exam and high? Ekoni ying since Masai man pyramid pass to Buna percentage the pyramid fail Vibana Masing the pyramid Ago photo ying Janitong or Pasujai. Hey, dum tap na hot ke na koi di yengo si 93 student je ke no 93% student je ke dowa mana hai pass to re hai atu tar ga di ai gona sheng ase fail we je ke ano percentage ke ano puto ke ai tar ga di 100 ta masai gi chama leibe manung da masai gi 93 जी पास तो है अजू खाई दो कि तादे 7% जी दिखे दोगा अजू इतार गति फेल हुए भी स्टूडेंट ने 7% जी के दो गया इतार गति मसाई फेल स्टूडेंट ने मसाई 7% सी ले रहे अजू इतार गति एक कोई ना के दो रसी होल रसी अजू इतार गति 7% जी ना मसाई टोटल नंबर फेल सीधा कोई की डिवाइड तो रसी अदुई तारगदी ngसाई kaya no fail wa kano oiri si ne koi ne khangam magane akoi hai targati pass to buduna ngasai ke do lage number of 7% ji fail oire student fail oire adu gari ma ngasai gi kano tori be si di kaya no machine di kaya no 9275 ne adu itargadi 9275 sida aikoina 1% gi puthoke hai targadi samada amada kya fail hoige na hai targadi of student fail puthoke hai targadi 29275 hai ngasai total number of the student fail hoibedu da ngasai gi 7 ni divide tawro adu itargadi kya tare si no yengo magi aina calculator season rienge 1325 si tayam si tare adu targadi 1% da ngasagi kaidoge na mum ta 1325 si tare adu tadi ngasagi fail hoibe masing gi satra ma 100% ni imagine oina khallo ba nogi wakhan adu tadi 100% gi puto kai targadi 100% student fail je bu to kai targadi koi chama amagi di khangabani na ngasai ke doge bu 100 part laire adu tardi 1% da 1325 je fail hoy arbani na 100 ki wita de ani je into toro adu di answer je kya targi si 0 ani apchal 132500 answer je si tayo sini angang je sumaina holaga su jai but nakhang noi na khangdragadi kaidoge na haiba matamda akoi gi normal hotpado adu dei do hola su jai ai holaki yam adu targati ngasai gi atopa khot na sina second kho ani ko second kho chi da mugi yengsi kumaina na akaramba hamba gi na bhab tabra ani shubai ji na tabra haibadu na koina munna yengo ani dugi khena badu dagi na koina apamba amma kai haitare loro ngasai gi nungai ga da bannoina nasada haitare fulfill oiba karamna afagi na haibadu noina sana khanga ganda apamadu noina dum holo but kasu kaiblaiti kari haitare nang noina nasana uncomfortable oibadu dal tawro let's see ngasi si bodi loi chamane 93% student fail hoire 100% dagi 93 kai dogi 7% student je fail hoire let ai ko ne lawroji number of student do number of student je kya no lawroji akoi ne kai dogi x ne lawre khalo atu itar ga nga sai fail hoibe machine je kya no 7%
of ngasai number of student do x logre into ngasai pirame magi fail oiba satra masing do 9275 adu itadi 7% of the x ibasi 7 by 100 into x into 9275. So let I see muka I khajal tawrage. Let's see cross multiplication tawro. Dum changjele gangang jing x matang ina 7x later into 9275 into 100 shondala ani x putoke na hai taragati 9275 into 100 divided by 7. Ngasai tu kasam ani 7 jine sida cut tawro kya tumme tungi ai matamda 1325 adu tadi le maurisi 1325 into 100 asagi ke doge na matna 13250 ani ap chalo answer ji sini 1325 13200 1,32,500 students jing asagi mage number of the what total of the number of students pair oi hai base koina sumai torakanda anirak thongna khotpa jai angang ching aina question ani ji khak na koida pibani yengo karambada hena na koida knowledge phangi hai badu aduga makata bai adum video ja hapaga all ke yo